Knjiga Splin Pariza književnika Vidosava Stevanovića prema oceni stručnog žirija izdvojila se među ostalim kragujevačkim publikacijama objavljenim u 2015. kao najkompletnija po svim standardima koji su usvojeni prilikom ustanovljenja Dana kragujevačke knjige pre 4 godine. Nije lako biti priznat u svom gradu, ali je to piscu Vidosavu Stevanoviću pošlo za rukom. Nije uopšte lako. Ja sam počeo sudskim procesom s Kragujevcem. I završilo se tako što sam dobio povelju, ne nagradu. I drago mi je, ja sam se vratio da provedem penziju tu sa svojima. Dakle, drago mi je, dirnulo me je i prijalo mi je da su se setili jednog starog pisca. Dani kragujevačke knjige osmišljeni su kao višednevna manifestacija u okviru koje se kroz raznovrsne programe prikazuje izdavačka i stvaralačka produkcija u Kragujevcu iz prethodne godine, odnosno svi materijali koji su bibliografski obrađeni u zavičajnom odeljenju Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Osim podsjećanja na zakonsku regulativu kojom se formalizuje obaveza autora i izdavača da primerke dostavljaju Nacionalnoj biblioteci i zavičajnim zbirkama, cilj ove manifestacije je i ukazivanje na značaj zavičajnih kolekcija. Radujemo se ovoj manifestaciji, ona je pokazala pun svoj smisao ove 3 godine prethodne, a već sada na samom početku pokazuje da smo bili u pravu kada smo krenuli sa ovim bavljenjem zavičajnosti. Naši autori, naši sugrađani koji se bave knjigom na ovaj ili onaj način, da li su izdavači, da li su pisci, da li su štampari, postaju sve odgovorniji za svoju obavezu da svi zajedno skupljamo na jedno mesto ono što ostane od pisanih tragova i da bi to bilo jednog dana svedočanstvo našeg vremena, šta smo radili i kako smo radili. Dakle, trudimo se da onim najboljima da i simbolično da ih pohvalimo, najbolje i potičemo, iako izdavaštvo ne cvetaju ruže u čitavoj Srbiji, rekao bih i u regionu, i upravo nam je to i obaveza više da ih podržimo, da znaju da ih neko posmatra, da prati njihov rad, i ovo je prilika i da se oni druže sa nama i sa našim sugrađanima, a ujedno i da se malo pohvale na koje su sve, pretpostavljam, muke bili izloženi da bi izdali jednu knjigu. Publici će se sutra u okviru ove manifestacije predstaviti udruženje Biran Kragujevac, a na programu su i posebni muzičko-literarni i dramski sadržaji namenjeni deci, kao i radionica za najmlađe. Dani kragujevačke knjige traju do petka 5. februara.